Netanyahu is a war criminal. He has a massive amount of innocent blood on his hands. Iran has never attacked a neighbor. Israel has repeatedly attacked its neighbors. Iran signed the Non-Proliferation Treaty. Israel has... How many children have you killed? Pierce, Israel is not killing children. Israel is killing children every single day. Pierce, this is a blood label you're putting on Israel. You know it's not true. What? Oh. All right, you're right. Look, I will be introducing legislation very shortly to prevent any more funding for the Netanyahu government to kill them. Israel. Iki ni igihugu kiri ku rutonde rw'ibihugu bimaze igihe gito bivutse kuko cyabonye izuba ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1948. Nyuma y'igihe gito intambara kabiri y'isi yose irangiye kikaba kimwe mu bihugu bito mu ngano kuri kilometero 20,072. Kenshi mu bitangazamakuru Israel yumvikana iri mu ntambara bisa nkaho intambara yamaze kuba icyita rusange ku buzima bw'abaturage ba Israel. Kuko kuva igihugu cyashingwa kimaze kurwana intambara zirenga 20 mu myaka 77 Israel imaze ibayeho. Ibi bituma biha ubushobozi Israel bwo kwiyubaka no kubaka igisirikare gikomeye kandi gifite ibikoresho bihagije hamwe n'ikoranabuhanga rya nyuma ryo hejuru rigezweho muri iki kinyejana. Ku rundi ruhande hakaba Mossad. Iki kikaba ikigo cy'ubutasi gifite abagabo, abagore, abasore n'inkumi bintoranwa ku kiguzi cyo hejuru, aho imyitozo bakora aba ari imyitozo yihariye ku buryo watoranyijwe nk'umukozi wa Mossad aba ariwe Koko. Abaturage ba Israel buri wese witwa ko ari umuyahudi ku myaka 18 hari imyitozo n'amasomo ya gisirikare abagomba gufata. Bikaba bisa nkaho abanyagihugu bose baba bafite ubumenyi bw'ibanze mu gisirikare. Israel igihugu gifite amateka atangaje, intambara n'amakimbirane gihoramo mu bihugu by'Abarabu. Israel kandi ikaba yarabereye uha mu kirenge ibihugu by'Abarabu nka Iran, Yemen, Syria, Jordani, Palestine, Djibouti, Libani, Saudi Arabia, Libya yo kubwa Gaddafi ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye by'Abarabu. Ubundi bite bya Israel igihugu kirambye mu ntambara ubikiri kwamaganwa n'ibihugu bigiye bitandukanye mu isi kucyo bari kwita genocide iri gukorerwa muri Gaza ku banya-Palestine. Mu ntambara nyinshi irwana izitangira ibyita ingamba z'ubwirinzi byose ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None Israel nibihora mu ntambara n'ibihugu by'abaturanyi mu Burasirazuba Bwohagati. Nibyo bihugu bifite ikibazo cyangwa ni Israel? Rero muri iki kiganiro reka twegura ibitabo, ibinyamakuru n'inyandiko byose bigaruka ku buzima n'ibyihariye ku mutekano wa Israel. Turebere hamwe imibereho y'igisirikare cya IDF, Israel Defense Force, igisirikare gishyirwa ku rutonde rw'ibisirikare bikaze kandi bikakaye mu isi. Tugaruka ku myitozo n'amasomo yihariye abasore n'inkumi bahabwa mu mashuri ahanitse ya gisirikare muri Israel. Icyarimwe ari nako tugaruka no ku bigo bigiye bitandukanye by'ubutasi nko kuri Mossad yabaye ikimenya bose. Ubwo kandi turaza no kurebera hamwe intambara zirenga 20 harimo iyiswe Arab-Israeli War yo mu 1948, Suez Crisis yo mu 1956, 6 Days War cyangwa intambara y'iminsi 6 yo mu 1967. Iyo tukaba twaranayigarutseho mu biganiro byacu byatambutse. Hakaza intambara ya Libani ndetse n'izindi ntambara. Niba uri kumwe natwe menya ko wageze kuri World Today. Nge nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Ikaze muri iki kiganiro cy'uruhererekane mu makimbirane n'intambara birambye hagati ya Israel n'ibihugu by'abaturanyi by'Abarabu. Muriteguye? Niba mwiteguye kadutangire sasa. Kora subscribe dukomeze kubana no mu biganiro byacu bitaha. Ikaze. IDF, Israel Defense Force, mu gihe burayo ho bakivugira Akron Zaharon, kikaba igisirikare cy'igihugu cya Israel cyashinzwe mu mwaka w'1948. Kikaba igisirikare gihambaye cyandikishije izina ryacyo mu gitabo ku rutonde rw'andi mazina yakoze ibihambaye mu isi. Mu bushoshori bw'igisirikare cya Israel tuhasanga itsinda rigari riba rihabwa amabwiriza n'uwashyizweho byibura akaba ari umusirikare ufite ipeti guhera kuri Lieutenant General, nawe uba ufite imikorere n'imikoranire ya buri munsi na Minisitiri w'Ingabo. IDF ikaba ibamo ibice 4 by'ingenzi: igisirikare cyo ku butaka Ground Force, muri cyo tugasanga andi matsinda ariyo abarwanisha umubiri batojwe koko, abakoresha ibifaru n'imbunda nini, icyarimwe n'ishami ry'ingabo z'aba engineer b'intambara. Ingabo zirwanira mu kirere Air Force, hari inshingano zabo zibanze zikaba intambara zo mu kirere ndetse no kukirinda. Benshi mu isi badatinya no kuvuga ko ari ryo tsinda rihambaye mu gisirikare cya Israel.
nyuma ya Air Force hagakurikiraho igisirikare kirwanira mu mazi Navy. Aba nabo akazi kabo ni uguhangana na operation n'intambara zirwanirwa mu mazi. Ubwo hagaheruka n'irindi tsinda ry'abayobozi Directorate, iri rikaba irindi shami mu gisirikare cya Israeli, aho dusangamo abayobozi b'imbere mu gisirikare aribo Intelligence Directorate bashinzwe ubutasi n'iperereza mu gisirikare, hakaza Manpower Directorate rifite mu nshingano abakozi n'ibiberekeyeho, hagaheruka Computer and Service Directorate itsinda rishinzwe kugenzura no gukora murandasi. Aba bose bagaturanwa n'igisirikare cya IDF babanje kunyuzwa mu mashuri y'ibigo bya gisirikare cya Israeli bigiye bitandukanye bitewe naho buri muntu azabarizwa. Amwe mu mashuri ya gisirikare azwi kandi akomeye muri Israeli, ku mwanya wa mbere tuhasanga National Security College, rikaba ishuri ritoza abayobozi bakuru mu myanya y'ubuyobozi ya gisirikare. Ku mwanya wa kabiri turahasanga IDF Commander College, iri ritoza rikanategura abasirikare bo mu mashami yose bitegura kuzamurwa mu mapeti yo hejuru mu gisirikare. Ishuri rya gatatu Tactical Commander College, iri rikaba ryigisha taktike n'amayeri y'urugamba bya gisirikare. Hakaza noneho n'irindi shuri ritanga amahugurwa asanzwe mu mashuri yose ya gisirikare. Bijyanye n'intwaro, Israeli izwiho gukoresha intwaro zigezweho kandi zifite ubushobozi n'ikoranabuhanga rya nyuma rigezweho muri iki kinyejana. Byinshi mu bikoresho bikoreshwa n'igisirikare cya Israeli bikaba bikorerwa imbere muri Israeli. Igisirikare cyo ku butaka kikaba cyihugikanye ibitwaro biremereye harimo ibyo mu bwoko bwa Merkava tanks. Dusangamo Israeli Tor bakunze kwita Father of Merkava kubera ubushobozi n'ingufu cyihugikanye mu kurwana urugamba. Ikindi gifaru dusanga muri ubu bwoko Mayer Heavy APC ndetse na Armored D9 bulldozer. Tuvuye ku gisirikare cyo ku butaka, igisirikare cyo mu kirere nacyo kihariranye indege zikora akazi kadasanzwe kandi mu gihe gito gishoboka, hamwe na tekinoloji yo hejuru ku muvuduko uhambaye bigora benshi kubyumva, icyarimwe n'ibitwaro by'ubwirinzi bisama bikanashwanyaguza za misile zitaragira icyo zangiza na kimwe nkaho nta cyabaye. Aho dusangamo Iron Dome, David String, Arrow System ndetse na Iron Beam. Ibi byose biherekezwa n'intwaro no mu bushobozi na tekinoloji ya nyuma muri iki kinyejana. Gusa nubwo twavuze ibyo byose, twibagiwe ikintu kimwe cy'ingenzi ku gisirikare n'umutekano bya Israeli. Abasore n'inkumi n'abasaza bagasaziyemo bahora imbere ya za mudasobwa bagenzura buri kantu gacaracara murandasi no kuri za social media, abandi kuri za tere, aho ubuzima bwabo buba buri mu byago kuruta uwo ari we wese, bareba banumva buri kantu kuri buri kimwe mu kwegeranya amakuru y'ingenzi ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba no kugeza kubura ubuzima bwabo. Aba bose bakaba bacumbikiye mu bigo bya rutura by'ubutasi bya Israeli nka Mossad, Shinbet ndetse na Amani. Byose bikaba ibigo karahabutaka mu gutata no kwegeranya amakuru y'ingenzi kandi yagenzuwe, ukibeshya bikamanuka bikagera ku kigero cyo munsi ya zero. Mossad, Israeli Foreign Intelligence Agent, ikigo gishinzwe ubutasi bwo hanze y'igihugu. Ubu bukaba ubwato buyobowe na Bwana David Benny. Iki kikaba ikigo gikorera ubutasi mu kwegeranya amakuru yo hanze y'igihugu, aho dusanga abakozi bagikorera bari mu matsinda nka Zomet. Iri rikaba ritazirwa Katisaz, icyarimwe rikaba rifite inshingano zo kwegeranya amakuru kuri buri kantu na buri muntu uri mu gipimo cya Mossad. Chaos Layer, iri naryo rikaba itsinda rishinzwe amaoperasiyo yihariye kandi adasanzwe, harimo n'ayo kwikiza abanzi ba Israeli mu gihe byabaye ngombwa ntawe urabutswe. Akaba anatoza abasirikare b'intoranywa babarizwa mu mutwe uzwi nka Kidon, ijambo ry'igiheburayo risobanura icumu. Muri Mossad dusangamo kandi Keshet cyangwa Rainbow. Uyu mutwe ugakora ubugenzuzi mu ikoranabuhanga winjiramo mu buryo bw'amayeri no kumviriza za telefone. Metsanda, uyu ni umutwe wa gisirikare udasanzwe, aho bivuga ko ukoresha imitwe mito y'abarwanyi b'abasirikare kabuhariwe mu bwicanyi no gutocaringa kinyamwuga. Political Action and Reaction, ababo bashinzwe diplomasi n'inzego z'ubutasi zo mu mahanga ndetse na diplomasi y'ibindi bihugu bitagirana umubano wihariye n'igihugu cya Israeli. Undi mutwe wa nyuma dusanga muri Mossad ni Sayanime, abo bakaba abaturage b'abayahudi b'intoranywa batozwa na Katisaz, aho batanga ubufasha mu bikorwa bya gisirikare. Shinbet, gusa wowe nushaka iki kigo cyite Israel Security Agent ISA, iki cyo kikaba gishinzwe kwakira no kugenzura amakuru y'iterabwoba yerekeye kuri Israel yihariye mu bice nka Gaza, Western Bank n'ahandi hirya no hino mu isi. Ubwo hagaheruka Amani, yo ikorera ubutasi imbere mu gisirikare cya Israel IDF, Israel Defense Force. Izi nzego zose z'umutekano buri ruhande rukora mu bwisanzure ku kigero runaka, hakabaho imikorere n'imikoranire yihariye mu guhanahana amakuru y'ingenzi byose ku bwuzuzanye
ku ntego yo kurinda ubusugire bw'igihugu kiri hagati mu banzi nk'ururimi hagati y'amenyo aricyo Isiraheli, aho akazi k'abasore n'inkumi, abagabo, abasaza ndetse n'abakecuru bakorera za Mossad ndetse na IDF n'ibindi bigo by'ubutasi byose ari ugusigashyira, gushyigikira ndetse no kwagura Isiraheli. ubwo twe tubaye ducumbikiye aha mu biganiro byacu bitaha. Tuzagaruka ku ntambara n'amakimbirane ya Isiraheli n'ibindi bihugu by'Abarabu kugeza uyu munsi tubihuza n'amateka. Nge nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Kora subscribe tubashe kubana no mu biganiro byacu bitaha. Imana ibarinde. Ciao.